בכל אופן, היום הוא מרכז החיים היהודים כאן, המתפקד, כן? החיים, כן? הוא היה המון זמן בשיפוץ, שנים, אני חושב שאולי 10 שנים לא הייתי פה. השיפוץ הוא היה בייחוד בפנים, ואתם תכף תראו את העושר הפנימי האינסופי שישנו בפנים. אתם רואים כבר מבחוץ שהוא הסגנון שלו הוא מיוחד, אבל מה שמיוחד בו, וזה כשהוא קם, היו פה ויכוחים אינסופיים שעיכבו את הקמתו על צורת התפעול שלו. ופה פעלה, למה הוא נקרא קורל? כי פה פעלה מקהלת ילדים. ומקהלת ילדים זה לא כל כך נשמע בית כנסת יהודי, נכון? אז זה בדיוק מה שחלק אני לא שרתי פה, אל תפחדו. אבל מה שכן, הייתי פה בימי כיפור, ורק צריך להבין שמה שקרה בימי כיפור, שהקהל שהוא היה פה, הוא בילה בעצם את כל הרחבה פה, וכתוצאה מזה הפסיקו את תנועת החשמליות, כי פה עוברת חשמלית, לא בפני שהיהודים, שאהבו את היהודים וכיבדו את יום כיפור, זה פשוט לא יכלה לעבור. וזה לא יכלה לעבור מרוב אנשים שעמדו פה בחוץ. בית הכנסת הזה הוא, מיכאל אמר קורל בגלל מקהלת הילדים, אני אומר יותר מזה. יש סדרת בתי כנסת באירופה שנקראים בתי כנסת קורל, זה לא היחיד. והאמירה טמפל קורל, הביטוי קורל כביטוי למקהלה בעצם היה כיסוי למשהו אחר. בית הכנסת הזה כשהוא נבנה ב-1860 הוא מעורר ויכוח ענק שהיה מאוד ידוע. הוויכוח הזה, ויכוח סביב בתי הכנסת קורל היו מאוד ידועים. אבל פה צריך בעצם להזכיר אדם אחד שבעצם יש לו השפעה אדירה, הייתה לו ברומניה, והוא עמד כמכשול בפני הייתי אומר, הרפורמים של רומניה. של האיש הוא המלבין. לא צריך לדעת, יותר מזה. המלבין, מהם למד יוד בית, נכון. המלבין חי ברומניה, חי פה. בעצם בתקופתו נבנה בית הכנסת. ופה העיכוב בבניית בית הכנסת נובע מוויכוח שהתנהל בתוך הקהילה. אבל מה שכן רואים בטמפל קורל, כשנכנסים, זה רואים את העוגב. ופה, במשך תקופה לא קצרה, לא היה פה עוגב. זאת אומרת, הבית כנסת שמר על איזה איזון בין הרפורמה לבין האורתודוקסיה. אוקיי, אפשר להיכנס, חברים. Bine ați venit la noi, la Federația Comunităților Evreiești din România, la Templu Coral acum. Eu reprezint Federația la vârf, cum se spune, sunt președintele Federației, Aurel Weiner, și sunt și reprezentantul populației evreiești în Parlamentul României, al treilea mandat. Ești צורך לתרגם? Îmi pare foarte bine că ați venit. Da. să traduceți. Da, vă rog. מר ויינר הוא בעצם ראש הפדרציה של הקהילות הרומניות, היהודיות ברומניה, סליחה, והוא רואה את עצמו בהתאם את הנציג של היהודים כאן ברומניה, ובירך אותנו לשלום. Noi suntem bucuroși că o delegație AMIR vine pentru prima dată, atât de numeroasă, în vizită la noi în România. הוא שמח שמשלחת של אמיר כזו גדולה באה בפעם הראשונה לבקר ברומניה. Noi avem de multă vreme relații cu AMIR. יש מסורת של קשר ישן ימין עם אמיר. Încă de pe vremea generalului Moșe Nativ. עוד מימי משה נתיב. a lui Aриав.
שאריה אריאב, și acum a domnului președinte Miha Hariș. וגם עכשיו ימי מיכה חריש. Noi pregătim de mai multă vreme să încheiem un acord de colaborare între Federație și Amir. הם מגבשים כבר כמה זמן אפשרות לשיתוף פעולה בין אמיר לבין הקהילה. Sigur, dumneavoastră ne puteți cunoaște în primul rând din vizita de la Templul Coral. אנחנו שמחים לארח אתכם שזה הביקור הראשון בטמפל קורל. תיקחו בחשבון שהמקום היה סגור הרבה מאוד שנים. Printre obiectivele Federației, care reunește 38 de comunități teritoriale, בין מטרות הקהילה שמאחדת 38 קהילות מקומיות, unul din cele mai importante este păstrarea și valorificarea patrimoniului moștenirii evreiești de la generațiile anterioare din România. וואו, איזה מילים קשות עכשיו, איך אני מתרגם אותם. המטרה היא בעצם לשמר את המסורת, את הדברים בעצם שנשארו כאן, סליחה? מהדורות הקודמים של יהדות רומניה. În mod special e vorba de sinagogi, cimitire, migva, tot ceea ce înseamnă bunuri comunitare evreiești. בייחוד אנחנו מדברים על מקוואות, בתי קהילה וכמובן בתי כנסת, בתי קברות, כל מה שנשאר כרכוש יהודי, רכוש ציבורי יהודי. În România mai sunt în picioare 87 de sinagogi 87 בתי כנסת עדיין עומדים, și 826 de cimitire evreiești. 826 בתי קברות. Cu sinagogile e ceva mai ușor pentru că sunt în orașe. בתי הכנסת יותר קל לטפל בהם כי הם בעיר. Dar cimitirele sunt foarte, foarte multe în localități rurale. בתי הקברות לעומת זאת מפוזרים בהרבה מאוד מקומות, חלקם מקומות Pentru că כפריים. evreii au trăit și în sate, iar mai ales în Transilvania, în Maramureș, au fost multe localități rurale cu evrei. היהודים חיו בכפרים, ולכן גם בייחוד במרמורש בטרנסילבניה הם חיו בכפרים, יהודים חיו בכפרים, אנחנו יודעים שהיו כפרים שלמים של יהודים, אני הצבעתי לכם על אחד. Noi suntem într-un program de refacere a sinagogilor. אנחנו נמצאים במהלך של תוכנית של שחזור בתי הכנסת. Iar cel mai bun exemplu și cel mai recent este terminarea Templului Coral. הדוגמה הבולטת והאחרונה היא השחזור של הבית כנסת הזה. Cel mai mare lăcaș de cult al evreilor din România astăzi. שזה המקום הגדול ביותר לתפילה של יהודי רומניה. Despre Templul Coral o să vă vorbească colegul meu, domnul Edi Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice. Directorul? Edi Kupferberg, directorul Cancelariei Rabinice. לשכת הרבנות? Noi avem astăzi... לא, סקונדה. על הבית כנסת תדבר איתנו מר אדי. Edi Kupferberg. שהוא יושב ראש לשכת הרבנות המקומית. Noi avem acum în România 3 rabini, יש כאן 3 רבנים, sau mai bine zis 4. 4 רבנים קיימים כרגע Avem un rabin ברומניה. la București, rabinul Rafael Schaffer, יש כאן רב בבוקרשט, originar din România, במקורו מרומניה, trăitor în Israel, în Bnei Brak, foarte mulți ani. שחי בבני ברק שנים רבות. Avem un rabin la Oradea, יש רב באורדיה, אורדיה מי שלא יודע זה במערב רומניה, avem un rabin la Iași יש ביאש רב și un rabin la Brașov și în Transilvania în general. ויש בבלשוב רב שהוא גם אחראי על טרנסילבניה. Din păcate, la ora actuală, rabinul Schaffer e în Israel, plecat cu obligații de רב familie, שחר כרגע בארץ.
בארץ אני מתכוון בישראל. cel care reprezintă rabanutul astăzi aici este domnul Edi Kupferberg, care nu e rabin, dar e foarte bine pregătit religios. הוא מייצג, מר אדי קופרברג מייצג בעצם את הרבנות, למרות שאיננו רב. Sigur, eu nu știu care e programul dumneavoastră de vizită în țară, unde mai Noi mergeți terminăm acum programul și unde ați fost. Am fost ne-am urcat din Sibiu, în Târgu Mureș, Cluj, Satul Mare, Sighet. Nu. Tulcea, de asemenea, avem multe performanțe. În 11 zile să facem așa de tot în toată Și România e acum imposibil. începem un program ambițios de reconstruire a sinagogii din Constanța. כן, עכשיו, אחד הבתי כנסת היפים שישנן כאן היא בקונסטנצה. קונסטנצה עיר הנמל לים השחור, עיר הנמל הראשית של רומניה, וידועה להרבה כאן כי משם יצאו האוניות. יש שם בית כנסת יפהפה הרוס, והוא כרגע, זה הפרויקט שעומד על הפרק. Toate aceste lucrări le-a făcut o federație care are în România, la ora actuală, circa 7500 de membri. בפדרציה יש כרגע 7,500 חברים. Și nu toți sunt evrei halal. לא כולם חברים, לא כולם יהודים לפי ההלכה. Și totuși noi facem toate aceste lucrări. În cimitire s-au făcut foarte multe lucruri. Avem acum în lucru un program de împrejmuire a 100 cimitire din România. כרגע יש להם פרויקט נוסף של חידוש 150 בתי קברות. Și toate acestea cu un ajutor foarte important primit de la Fundația Caritatea, עם עזרה מקרן קריטטיה. al cărui director general executiv e aici, domnul Shmuel Ijac, שמואל ז'אק הוא בעצם המנהל și cu בפועל care של colaborăm foarte strâns ca să putem face tot ce vedeți dumneavoastră. Multe însă sunt realizate cu ajutorul guvernului și al primăriilor din România. הרבה מאוד גם ממשלת רומניה והעיריות המקומיות תורמות לפרויקטים האלה. Când veți pleca spre casă. Mulțumesc și îl rog pe Edi Kupferberg să vină. שוב הוא אומר לנו ברוכים הבאים ומודה לנו שבאנו. שמתם לב שלא הזכיר את ישראל. Și Drișot Shalom pentru domnul Hari și toți membrii conducerii AMI. De la fundația, Caritate. הפונדציה אין. אצילי תאו. אמרתי שאנחנו מודים לו מאוד על זה שהוא בא אישית לקבל אותנו ועל כל הפעולות שלו עכשיו ובמשך שנים רבות למען יהודים ברומניה ובישראל האחים שלו. O rund am plecat și a spus domnul Mihail că am fost în mult orașul în România și în toți ne-am dus la sinagogă și 2-3 cimitiri am văzut. În tot orașul s-au văzut și Federația și Caritatea face aici în România și dumneavoastră în persoană ce ai făcut. אמרתי שבכל מקום שעברנו, בכל הקהילות, בתי כנסת, פה ושם בתי קברות, 2-3, רואים בבירור את מה שהפדרציה של יהודי רומניה בראשותו עושים, יחד עם קרן קריטטיה למען המורשת היהודית כאן ברומניה, שהיא כאמיר, dumneavoastră și Federație și Caritate sunteți cel mai bun prieten al lui Amir în Israel, din mulți ani. אני מודה לו על זה שהם חברים של אמיר מזה שנים רבות ושותפים. ששתיץ, și oamenii ăștia care au venit și aici și ei au plătit să vină aici pentru tot. Pentru că i-a fost important să vadă din unde a venit, din unde au venit familie și ce au făcut evrei aici și ce mai face în România. Și dumneavoastră știți ce Amir face în Israel, tot comemorație, tot eventul și la drumul
care am făcut 11 zile. Oamenii ăștia au căpătat în autobuz și în loc. Academic level, informație, la nivel academic, istoric, pe istoria a lui evrei din România, comunități, cultura, religia, contribuția lui evrei din România la România, la judaism și la statul de Israel și ționut. Și când ei viu înapoi și pe Holocaust, Transnistria și Elivizel și Transilvania și totul. Și când o să vină înapoi oricine din ei, știe foarte mult despre istoria a lui evrei din România. Puțin și pe România în general, dar specific pe evrei din România. מה שאני הסברתי לו זה על ההדרכה שכל הקבוצה קיבלה, כל ה-11 ימים, על ההיסטוריה של רומניה וכו'. שדומניבאס משפיץ, pentru noi, este un focus. Comemorația a lui comunități evreiesc din România. Asta ce Amir face, numai asta și nu altceva de tot. Mă grăbesc pentru că la ora 11:30 trebuie să fiu la Palatul Cotroceni, unde e președintele României, pentru a participa la decorarea ambasadorului statului Israel din România, care își va încheia mandatul în luna septembrie și astăzi va avea loc o ceremonie de decorare a ambasadorului Israelului în România, ca semn al relațiilor excelente cu statul Israel, cu comunitatea evrească. Noi am avut de Shavuot aici un mare eveniment, a fost președintele, a fost patriarhul, lume foarte importantă, primul ministru. Deci, eu vă rog să vă simțiți bine, să aflați cât mai multe despre Templul Coral cu ajutorul lui Edi Kupferberg și vă doresc נסיעה טובה, întoarcere plăcută în Israel. שלום. שלי זה לא כל כך טוב, אז אני לא להמשיך בעברית, יהיה ברומנית או באנגלית. איך מתאים להם? רומנית. ברומנית, טוב. אבל הוא לא יודע. אני לא מדבר כל כך טוב עברית, מצטער. Istoria acestui templu este o istorie foarte interesantă. La jumătatea secolului al XIX-lea începuse să se constituie în București, unde marea majoritate a evreilor erau ortodoxi clasici, începuse să se constituie și o mică comunitate masorti. הוא בעצם רוצה לתת לנו כמה מילים על תולדות הבניין. באמצע המאה ה-19 הייתה כאן קהילה יהודית אורתודוקסית, ולידה או איתה, מתוכה התחילה להתפתח קהילה מסורתית. În 1857, această mică comunitate a decis că a venit timpul să-și construiască propria lor sinagogă. ב-1856 הקהילה הקטנה הזאת, גרי הראש, החליטה שהיא רוצה לבנות לעצמה בית משלה. Și au început să strângă fonduri pentru a construi acest templu, cum spuneau ei, după modelul celorlalte temple corale care începuseră să existe în Europa. התחילו לאסוף כספים, לבנות בית כנסת לפי דוגמאות של בתי כנסת מהסוג הזה, בית כנסת קורל ממקומות אחרים באירופה. Ca model a fost ales templul din Viena, din păcate distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, dar în momentul în care vă uitați la acest templu coral, vă puteți imagina cum era cel din Viena, pentru că este o copie aproape fidelă, dar la scară mai mică. המבנה הוא בעצם מבוסס על המודל של הבית כנסת קורל מווינה שנהרס במלחמת העולם השנייה. הוא בעצם ממש העתק די מדויק שלו, רק בקנה מידה יותר קטן. Se dorea, spre deosebire de sinagogile ortodoxe, din acea vreme ca în acest templu serviciile religioase să se desfășoare cu cor, iar drașoturile să fie nu în ivrit, nu în
nu în idiș, dar ci să fie în limba română, în limba locală. בבתי הכנסת הם בעצם התפילות לובו בשירה של מקהלה, ואילו הדרשות לא נתקיימו בעברית, אלא בשפה המקומית, כאן ברומנית. Imediat a început strângerea de fonduri, s-au primit bani de la membrii comunității, dar și de la neevrei. Un lucru foarte interesant este că o sumă de 10.000 de lei, ceea ce la vremea respectivă însemna foarte mult, a fost o donație din partea primului ministru de atunci al României, Mihail Pogălnicianu, care era iarăși un lucru extrem de neobișnuit ca un prim-ministru al unei țări din această parte a Europei să facă o donație pentru construirea unei sinagogi. התרומות שנאספו מבני הקהילה, אבל לא רק, אלא גם מאישים אחרים, כולל אנשים בכלל לא יהודים. אחת התרומות המיוחדות, דווקא תרומה של מי שהיה ראש הממשלה, מיכאל פוגלניצ'אנו, שהוא בגלל לא יהודים, הוא נתן תרומה גדולה מאוד של 10,000 לei, ובימים האלה שם מספר. În sfârșit, în 1964, a început construirea templului, care a fost gata în 1866. 1864 התחילה הבנייה והסתיימה ב-1866. Dar, din păcate, inaugurarea a avut loc de-abia un an mai târziu, pentru că în 1866, aproape imediat după ce s-au finalizat lucrările, au avut loc niște acte de vandalism antisemite, templul a fost deteriorat și a trebuit deja renovat imediat după terminarea sa. ב-1866, עם השלמת הבנייה, היו פה מספר מהומות שפגעו בבית הכנסת והיה צורך לשפץ אותו עוד לפני הפתיחה הרשמית. החנוכה נעשתה שנה אחר כך. În 1901, deci chiar la începutul secolului, s-a adăugat acestui templu al doilea etaj, al doilea balcon. A avut loc o operă de restaurare. S-a adăugat al doilea balcon și acolo, în spate, unde se află partea mare din balcon, s-a pus o orgă. אם אתם שמים לב את הרחבה שם מאחור, בקומה השנייה, שם מוצב עוגב. Această orgă a fost desființată în anii 60, aproximativ în anii 60, 1960, în momentul în care acest templu a devenit un templu ortodox, având în vedere restrângerea comunității și componența comunității din acei ani. 1960, כבר אחרי גלי העלייה הגדולים, נשארה קהילה קטנה, ואז בעצם הכל התכווץ, בית הכנסת הפך להיות אורתודוקסי, ואז העוגב פורק. Deci de aceea, din păcate, nu puteți să vedeți decât locul în care a fost orga. După primul război mondial, ne întoarcem puțin, după primul război mondial, în 1924, comunitatea de pe lângă acest templu choral a decis că este timpul ca, în afară de componenta religioasă, acest templu să capete și o dimensiune culturală mai pregnantă. ב-1924 ההחלטה החליטה לתת פן נוסף לפעילות של תכף של כאן, ולהפוך את זה גם למרכז כלכלי. Și între 1932 și 1933, după ce s-au strâns fonduri, s-a construit o anexă, se află acea parte a templului, o să puteți să o vedeți, în care la parter se afla o sală de conferințe, care astăzi este folosită deci s-a construit o anexă, la parter se afla o sală de conferințe care astăzi este templul mic, sinagoga pentru rugăciunile de zi cu zi, iar aici se desfășoară rugăciunile de arte șabat și de sărbători. ב-1930, בשנות ה-30 של המאה ה-20, נבנה
יש כיום, נקודת תוספת שכוללת את הבית כנסת הקטן. הדברים שדיברנו, שבהרבה מאוד מקומות, עוד לפני בעצם שהתקפסה הקינה, היה בית כנסת הגדול, שבו התקיימו התפילות של החגים הגדולים, והתפילה היומיומית התקיימה בבית ספר קטן. În 1936, practic, s-a inaugurat această anexă, care la etaj are o bibliotecă. În vremea aceea era bibliotecă și muzeu de istorie. În momentul de față este numai bibliotecă și sală pentru conferințe mai mici, pentru că muzeul de istorie are o clădire, în zilele noastre, o clădire a sa independentă, aflată acum în renovare. 1936, בקומה העליונה של התוספת, הם נקנו ספרייה במוזיאון, כרגע זה משמש רק כספרייה, והמוזיאון נמצא במקום אחר, După cel de-al doilea război mondial, pe măsură ce comunitatea s-a restrâns, din cele peste 90 de sinagogi și case de rugăciune care existau în București, au ajuns să rămână doar câteva în funcțiune, datorită faptului că nu mai existau destui evrei pentru a avea nevoie de ele. Și cam prin anii 60, Templul Coral a devenit principala sinagogă din București, centrul, inima cultului, inima religiei iudaice în București și în România. בשנות ה-60, שוב, אנחנו חוזרים שנות ה-60, אחרי גלי העלייה והתמעטות היהודים שכאן, והרבה מאוד בתי כנסת נעלמו, נהרסו, או פשוט נשארו ללא שימוש. היו פה יותר מ-80 בתי כנסת ובתי תפילה בבוקרשט, וכיום נשארו בודדים. באותה תקופה בית הכנסת הקורל הפך בעצם ללב, למוקד של החיים היהודיים. Ceea ce este și astăzi renăscut după o renovare și o reconsolidare care a durat 7 ani, aproape 8 ani, și este așa cum îl puteți vedea și așa cum mai frumos decât a fost, de exemplu, în copilăria mea. היום, אחרי שיפוץ אינטנסיבי שהלך כ8 שנים, אני זוכר יותר, אבל לא נריב על זה, והוא נראה יפה יותר מאשר הוא זוכר את זה כילד. אני יכול לראות לכם את הסרטה שאני איתו. Cam asta au fost cele câteva cuvinte pe care am dorit să vi le spun despre istoricul foarte interesant al